هندما لکوچین آمده گریان هلبت بینه خوش ویل پوزی و بده. دوی ام ببیر بیخن. دما هن هاتن آمده هوجه ناکه که هم پرسیار بکن. جبر که لسری هر کوچه که هنه ببینن رمزاوی ولاتی. جخوا جبو که هن خواه جیبه پار نهیلن هنه دناوه هولدانه دبن. ام بحثا جگره آمده دکن. آنگو خوارنا کذبه. او خوارنا که بناوه آمده را بویه حوال بند. مروف چه قاز بحثی بکه جی نکاره آمد به تمامی بلیو بکه و هر آلیه وی بده ناسی. چاوا ام دزانن شارستانی جوان دیارا بلاو بویه ام زانن که مروواهی وی دیسا لوی اردنگاری بگه جی حقیقت آخوا. چاندا گلان هر چه قاز وی باجاری دکه جهک تایبت هر وها خوارنین وی جی وی تایبتیه مزنتر دکه. رنگی ولاد وی افجار وی ولکوچه و کولانین آمده بگرینه و خوارنا جیگر بوه بده ناسی. جگر انگو کذب لوی باجاری جهی خوی تایبت هیه. دما بحثا خوارنا جگری دبه دسری دا آمد دکه و بیرا مروف. آمدی جی گلک حز دکن جوی خوارنه. دما مروف گر و گشت دکه لهر آلی باجیر مروف دکاره خوارنگه هک آنجی تزیاهک سیار آجگر فروشان ببینه. بینا جگری مروف بر بخواه دکشینه. لوقنته و رستورانتین لآمده پرانی آوان خوارنا جگری چه دکن. لی هنک جوان هنه به تایبت جگر چه دکن. هنک جی هنه جبلی جگری تو خوارنیندن چه ناکن. اف جین امتینن سر اکرانین وجی جگر خوارنا آوان آسرکیه. بری که ام درباسی چکرنا جگری ببن پیوستی پیهه که مروف هنک بحثا سوالکاریا لکردستانی به تایبت هریم آمده بگه. وقتی زانین ناوندا آمده هر چقاس دشتا راست بجی در دو راوی به هریمین چیایی پیچاییه. لعالی باکور هریمین لیجه، پاسور، حنه، پیران، گیل و هر وکیدن لعالی باشور روژاوا و جی هریما قرش داغی. وان دوران جین گلک تایبتن جبو خودی کرنا سوالان. به تایبت جی هرما قرش داخل. گلک گوند وارن هریما قرش داغی تواهیا دبارا خواه بخودی کرنا سوالان دکن. جبر که اردو آخاوی جه چاندنی را نمسایده نشتجین هریمه دست آویتنا خودی کرنا سوالان و جه دیروکا کونار حتا ایرو وی کاری دمشینن. جبر وی سدمه سوالکاری گلک بپیشکتیه لقرش داغی. سوالین که لگوند وارن قرش داغی تینا خودی کرن لهریمه نافدارن. نتنی لآمد رحا و مردینه. سوالن وی هریمه لتواهی اولی بلاف دبن و بگلک جره گوشتین سر سفریان.
Ji bo çêkirina cîgerê di serî de pêdivî bi kezebeke baş heye. Pêwîst e tercih kezeba berxan be. Dibe ku li gelek deveran kezebên sewalên biçûk ango paz û bizin û nêriyan bi giştî bikarbînin. Lê ev yek ne rast e. Ji bo ku cîgereke tamxweş derkeve holê divê teqez kezeba berxên ji şeşmehî heta yeksalî be. Her wiha ev berx jî pêwîst e ne nexweş be. Ji ber ku sewalên nexweş destpêkê ji kezeba xwe dikevin. Ev rewş tama kezebê xera dike. حیوان ما اوک مثلا برنه سمت یعنی چه جگر همه ay meşinanı ay bizon kıjanı ay yani en ufak hayvananı mesela برنه ondan sonra ma cigeri on eta cigeri takım yani yürek dalak falan yani ustamız aradaken verdi damarın ilgini o ben saplamışken daha ustamız arada ondan sonra yani ver destan ma cigeri eta ma eta sonra şamper ma pul ver şamperu marzen adır gava peşanse ma germin onca miyanın madan Amerika Li Amedê sibeha herî zû dest pê dike amadekariya cigerê. Hêj saet nabe pêncî sibê pêwîst e kezeb di şîş de hazir bin. Ji ber ku ev xwarin sibehê zû tê xwarin û heta êvarê berdewam dike çêkirina wê. Tê gotin ku kezeb xwarineke sivik e mirov pê aciz nabe. Lewma sibehê zû jî dikarî bi dilrahetî bixwî. Ji xwe bijîşk û pispor jî vê yekê piştrast dikin. Hin xwaringeh an jî tezgahên ku sibehê zû dest bi çêkirina cigerê dikin hêj nabe nîv ro dikana xwe digirin. Ew jî esaseke wan ango prensîba wan cigerfiroşan e. Lê bi sedan dikanên din vekirî dimînin heta êvara dereng. Cigerfiroş piştî kezeba berxan ji qesabên xwe anîn êdî dora amadekirina wê ye. Destpêkê hostayê me kezeba ku ji qesab hatiye paqij dike. Piştî baş ji sinîr û çerman paqij kir niha dora hûrkirinê ye. Pêwîst e mirov kezebê wek hev hûr bike ku li ser agir wek hev bibije. Paşî yek bi yek li şîşa dixin û her şîşê du perçe jî dûvê berxê tevlî dikin. Piştî xwe û îsoda pûl lê dikin şîşê cigerê amade ne ji bo pijandinê. Divê em zanibin ku hilbijartina kezebê hûrkirina wê li şîşxistina wê tev huner e. Hunereke wisa ye ku herkes bi hêsanî nikare bike. Ostayên vî karî dikin bi hunera xwe dixwazin cigereke herî baş çêkin ji bo mêvanên xwe. Ciger ma ciger meşinanı ay bizanı ay hayvanan kıjanı ma devam kenana şimdi lik ciger ayto yani mavana ciger ayto ciger germ madanto bore yani Diyarbakır'da ciger 5 ton ser ma ciger tüketmiş en fazla cigerci Halil Mehmet yani günlük 750 kilo ciger içiyor ma roşeni roş yani hoşse 50 kilo falan ma ciger roşeni konsept ma ano germin madan kama meruş ro germin ciger wen şunu rahat kama yani ailece ve çol çocuk ve kom bir ses serbest reşen ro ciger wen şunu ciger Ahmet ders ustada yani ciger her yani Urfa'ya Mardin'e Elazığ'a heme ciger az önemli olan usta o ciger vrazan o vrazına lezzet ustadan cigeri o germegen biraz bir cise ciger her cava şu ama Diyarbakır'da daha ciger zayıf şunu ciger hayvan kızıyor hayvan kızıyor ete sara buraya şunu battı mesela goştu ciger ete manen ma ciger ete de roşeni ciger Diyarbakır tamamen ana ma ciger roşeni de az tam yürüstü sarıdan işkene
Evet, yirist sar den işkene. Berime bulaşıkta ders bekir az hatım ustadı. Azamı rasa ustadı yani. Yani okula nasıl ki okulda başlamışken azamı rasa eğitim. Mesela ilk okul mu başlamışken azamı rasa eğitim. Masol şamperon, mapul ver şamperon marzen ser teze ciger yani zara da mutfakta ben verdi. Ustayma o zara da esdahavi. Naci herin li ber menqerekî cigerfiroj rûnin da ku êdî ev xwarina tamxweş çawa tê çêkirin hûn bibînin. Dema hûn baş bala xwe bidinê di navbera perçeyên kezebê de tiştekê spî xuya dike. Weke me anî ziman ev jî dûvê berxane. Mirov dikare bêje ku tişta cigerê herî tamxweş dike jî ev e. Ger ew dû tune be ya rastî ciger ew qas bi tahm nabe. Yani ciger her saate Diyarbakır'da sadece 2 saat yani saate hirire pey hirire pey hatta saate 4 çünkü yani 4'da başlamış ben yani 2 saat aradan önce ondan sonra her saate tıkan her saate şey cigerci de ciger es yani saate 4 hatta hene 4 ciger es sadece 2 saat ciger çünkü Diyarbakır'da yani saate hirire hatta 4 kan her saate şey ciger es tıkwen yani ciger Diyarbakır genelde evvel ve bütün cigerci tablonun üstünde mesela dışarıda dezgah son 20-30 senesi hepsi ker dükkan 2 katlı 3 katlı mesela şube vrazi. Eytese en eski şube yani burası en büyük Rusça orası sadece en ucağı tabi en ucağı en bölgede şuraya var. Ti Amerika, Almanya, ti çare ve yabancı yerli turist ve komamu ete non ver şu yani. Tu kom varsa ete non ver yani en dezgahda non ver fakir fukara. Bizim mesela patron Makale Muhammed diyor. Fakir ama ite non doyucu ne vatastone şravan yani. Şişe kez ver, şiş ver yani çen şiş verse pereci çilimse vat tamam. Çuman sara. Yani mazana devam ken hatta ma mane vere mazana devam keni. Ma çıka işke ma devam bir kere. Hostayê cigerê li derdora menqerê mêvanên xwe de ezimîne. Pêwîst e wan bi xwarina xweş têr bike. Şîşên ku bi kezeban hatiye dagirtin amade ne ji bo pêjandinê. Di menqerê de komira daran hatiye bicihkirin û agirê wê temam e. Hoste şîşên cigerê davêje ser agir. Heta ev şîşên ha bipêjin bi müşteriyên xwe re sohbetê dike. Lê ev sohbet zêde dirêj dom nake. Ji ber ku ciger xwarineke wisa gelek zû dipêje. Lewma sebreke bi bênfirehî jê re nelazim e. Wek hûn dibînin ciger hêdî çêdibe. Dema ku wê bê serwîskirin hin tiştên di ber de têne danîn hene. Ciger bê pîvaz nabe. Îsotên ku li ser agir pijiyane jî cihek taybet digire li ber cigerê. Her wiha bextenûz û hin hêşînahiyên din jî li sifreyê de cihê xwe digirin. Êdî ciger ji bo xwarinê amade ye. Bi rastî jî ev xwarin mirov dikare bêje nîmetek cuda ye. Dema we xwar hûnê baştir fêm bikin da ku Amedî çima ew qas ji cigerê hez dikin.
Helbet xwarina kezebê ya ku herî tê zanîn bi vî şêwazê tê çêkirin. Lêberê em pê zanin ku li Amedê kezeb bi hin şêwazên din jî têne çêkirin. Weke mînak her çi qas niha çêkirina wê kêm bûbe jî xwarina perdecîger heye. Ev xwarin jî bi heman şêwazê li şîş tê xistin lê bi bezê li ser ûr tê pêçan. Taybetiya wê jî ji xwe ev e. Lêberê wek me anî ziman ji ber ku çêkirina wê hinek zehmet e pir kêm tê çêkirin. Dîsa çêkirina cîgerê li metbexên malan de jî heye lê ew qas ne navdar e. Her wiha hin şêwazên çêkirina kezebê jî êdî wenda bûye. Dibe ku li hin deverên Amedê bê çêkirin lê pir kes pê nizane. Yek ji van xwarinan jî dolmeya kezebê ye. Lêberê wek me got ji ber ku niha li tu deverê mirov rastî vê xwarinê nayê, di derbarê çêkirina wê de jî zêde agahî tune ye. Wek me anî ser ekranên we ciger ango kezeb xwarinek taybet û navdar e li Amedê. Me xwest ev car rengên welat bibe mêvanê cigerfiroşan û cigerê jî bike mêvanê mala we. Kevneşopiya hezarê sala li bedena Amedê xwe rapêçaye. Dildarên vê axê dibin şopdarê van kevneşopiyan. Çand û kelepûrên vê ernîgariyên nîşane ne ji bo jiyana mirovahiyê. Di nava vê çandê de xwarin jî cihek taybet digire û dibe remzek giranbihayê vê warê. Mirov dikare bêje ku ev welat hê jî hêviya mirovahiyê ye.